Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mga katautay manghuran, kamaasan sin ako haaga ma Islam, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hitukbal na tuin sa taod-taod, pagsyarang sukur fa Allah subhanahu wa ta'ala, habat sabab, yari na piyari pa kita niyo masih, biubusan niya, sin sarayaw-rayaw, iban sa lago-lago nikmat, dahin ha mga nikmat niya, amo na in nikmat kabuhi. Murah-murahan bang mayanin nikmat ini, mapakaising kita niyo, doon ha magtaat kaniya, huminang sindya akan niya, labi aula umanib, iwan lumayo, dahing ha mga liangan niya. Jari niya mga kataymang huran, kamaasan sin ako ha agama Islam, biyasin na sabot, singguro na to mulya kaina, in pangadjian, amuin dakay rayon sinako kanyo hawak to ini, amo na in asrar al-istighfar, atin niya rahasya sin istighfar. In istighfar, mga kataymang huran, kamaasan sin ako haagama Islam, in ini hambok ding ha mga aamalan, kakuyagan, kababayaan, lagi katatarihan si mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Abihayaon, hari na to na mabisara, mataki-taki. Bang uno naman, inrahasya sin istighfar, patihun na to na bang uno inma na sin al-istighfar. Sabab in al-istighfar, in ini bukun bahasa sin pagkabiyaksahan sin kita niyo. Sagawa in ini bahasa sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, amo na lang tayong bahasa Arab. In al-istighfar, mga kataymang huran, kamaasan sin ako hakam Islam, in makna niya ini talabul magfirati minallahi subhanahu wa ta'ala. In makna sin al-istighfar, amo na in pagpangayo, kaampunan, daing ha Allah subhanahu wa ta'ala. Ampay na al-istighfar, in ini daing ha mga daakan, sin Allah subhanahu wa ta'ala, muna-muna pa Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in mahuli pabiakatu tanyo, ummat, sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga mga ayat manunjuki, sin bunal-bunal tuod, in pag-istighfar, in pagpangayo, kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, bat in ini, lamud siya rin ha mga diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, nasabot asuratu Ghafir ayat kay mantag 5. Arman si mahasut si mahatinggi Allah. Wasbir inna wa'dallahi haqqun. Wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdik wasabbih bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar. Arman sin mahasut si mahatinggi Allah,
iban pagsabar ka ya Muhammad. Inna wa'dallahi haqqun. Sabunar to rin parjanjian. Sin Allah subhanahu wa ta'ala niyan way pagduwa-duwa jumato karena inyan bunal. In mahuli ang padiaak sin Allah subhanahu wa ta'ala in Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam wastagfir li dhanbik. Abihayaon long sin Allah ta'ala na pag-istigapal ka, pag-istighfar ka, pangayui, kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala in pardusahan mo. Wasabbih bihamdi rabbik bil ashiyi wal ibkar. Iwan pudjiha, laggua, intuhan mo Allah subhanahu wa ta'ala sibuda in mahapon, iwan sin mahinat, adlaw atawakandong. In syahida ayat ini maka tay manghuran kamaasan sin ako hakam Islam. In Allah subhanahu wa ta'ala dia aknin Nabi sallallahu alaihi wasallam mag-istighfar. Dahil nga sabab yato di matong hadith. In Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam mababa na halom sinhang kaadlaw makakapituan siya mag-istighfar. Hati niya makakapituan in simud niya ini limalabtik sinamin pagyanong istighfar. Makakapituan mababa na makatay manghuran kamaasan sin ako hakam Islam in Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam magpangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biasin di matong hadith sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam iawag sin Nabi sallallahu alaihi wasallam umat niya ini amunin kita niyo kataan. Sin aunun na to in pag-istighfar, in pagpangayo, kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paimiyan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, laong na wallahi. Wallahi inni la astaghfirullah fil yawmi akthara min 70 marrah. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long nabunal-bunal tudin ako. Sapahan ko hangan sin Allah. Magpangayo ako kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala halong sinhang kaadlaw makakapituan. Arwaing riwayat in Nabi sallallahu alaihi wasallam on masul magpakaabot inistigfar niya pahanggatus hati na Nabi. Salawat iban salam sin Allah subhanahu wa ta'ala doon kaniya wayroon dayng mga adlaw wat malingkan in simud niya basa magpangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya ini tanda sinistigfar dayon mga daakan. Kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala bat in tanda niya in muna dia aksin Tuhan na to Rabbul Alamin in magistigfar amunay Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haruwaing paayat parman sin Allah subhanahu wa ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. In syahidah ayat ini long sin maha suci maha tinggi Allah apabila dumatong na in partabangan sin Tuhan mon kay mo ya Muhammad iban iukab niya na kay min Makkah dunhan kakitaan mo ning sabarang manusia nagbabaan-baan simud paaga masin Allah karena natayma nila na in aga mamatan amo na in aga ma Islam narihay nilong sin Allah ta'ala pudjihain Tuhan mo Allah lagguain Tuhan mo Allah in mahuli pangayui kaampunan in Tuhan mo fa Allah innahu kana tawwaba karena bunal-bunal tuoding kaaunan sin Allah ta'ala mga ngampuni singkatan pardusahan apabila intaw mangayo kaampunan mon kaniya. Ingat to ayat manunjuki sinin Allah subhanahu wa ta'ala dihaaknin Nabi sallallahu alaihi wasallam mag-istighfar hati niya magpangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan nasabot day sabsin Allah ta'ala surat Muhammad. In ayat ini manunjuki puasman biaksin Tuhan in Allah in Nabi sallallahu alaihi wasallam mangayo kampunan kanya hati niya mag-istighfar ampa iyan sin Allah ta'ala in Nabi sallallahu alaihi wasallam in mahuli
amunain mga sila beriman, sibu dain beriman kausukan, iwan sin beriman kababayan, ingkatan sila suway magsama-sama mga yukampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Parman sin Tuhan na Rabbul Alamin. Wa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat ilal akhiril ayah. Parman sin maha suci maha tinggi Allah, iban ingat kau ya Muhammad. Sabunar tuod wairuun na Tuhan mapatut sumbaho na kasabunalan buat malingkanin Allah. In mahuli ampa iyan sin Allah talin Nabi na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wastaghfir li dhanbik. Bihayaon pangayuina kaampunan pa Tuhan indusa mo. Walil mu'minina wal mu'minat. Damikian bihat turaysab in mga sila beriman kahusugan, damikian in mga sila beriman kababaihan. May pangasuma katay manghuran kamaasan sin ako hakam Islam. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala unubaha in paidda, in karayawan, in kalabyahan, apabila ini istighfar ini daran-daran tabiabat-bat, sibukda indum iban sin adlaw, demikian sibukda in kaaunan tahatampat kabiaksahan iban sin tampat bukun ta kabibiaksahan. In rahasia sin istighfar mataud makatay manghuran kamaasan sin ako akam Islam. In rahasia sin istighfar in ini mataud. Dahil mga sabutun tahamarum ini in istighfar. In pagpangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, mahinang siya ni sa pantun tubig hipang hukasin pardusahan mahinang tapallah subhanahu wa ta'ala. Hati niya in istighfar, mamapasi sin kasaan atawakan sin dusa magkahinang tapa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang upama kun badyo puti, bangin badyo yaon katamakan sin tamak itom, in makaikan niya tuwing. Nabang hilatun tamari padusa. Bangin manusia makahinang dusa, in makapaigan niya, in makapangugas sinamin dusa niya yan, amunin istighfar, amunin pagpangayo niya kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ampain kita manusia baldusa. In kita manusia bardusa, magpakahinang kita kasaan siwo din dumiban sinadlaw. Ayn Allah subhanahu wa ta'ala imiyan na hadisul qudsi, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba fastaghfiruni aghfir lakum. In agisin mahasuk ci mahatinggi Allah lang nawaya kamu mga ipon ko. Kinamunin kita niyo katan. Sabunar tuling kamu yan magpakahinang dusa, magpakahinang kasaan, sibu dain dumiwan sinadlaw. Wa ana aghfiru dzunuba. Ampain ako lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, ampunon ko ingkatan pardusahan namin mahinang sing kamu. Fastaghfiruni aghfir lakum. Pangayo kamu kaampunan kako, ampunon ta kamu. Yari na kita biyaitan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ingkatan kita nyo ini, magpakahinang kasaan. Magpakahinang dusa. In mahuliang pakitabyaitan sin Allah ta'ala in uwat, hasupaya maig indusata. Hasupaya mapapas indusata, bukda mo rin mag-istighfar kita, mangayo kita kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tari di, bangin manusia makahinang dusa, ubus di siya mangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, na masi indusa yaon nikit halom sin pangatayan niya. Nabangin pangatayan niya yaon, di na magpakapangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, on masuling pangatayan niya yaon,
utusun na sintamak itom. Biasin di matong hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza adnaba 'abdun dhanban nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila inhambok ipon makahinang dusa, nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Katamakan in pangatayan niya yaon sintamak itom. Nabang magpakainang na isab dusa magbalik damikyan katamakan na isab sintamak itom. Nabang dusa na sadyain hinangon niya, sambil in pangatayan niya tumitom na. Bang di niya yon sa uton sin istighfar, bang di niya sa uton sin pagpangayo kampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, in pangatayan niya mawiya sinamin baso diaraob minsan mo paliuluunan tubig, di na sumod palom niya in tubig. Hati niya khiyataman in pangatayan niya karena sin nalawa doon kanya in umat sa laggo sinamin dusa, amo na in istighfar, amo na in pagpangayo kampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Hangkan makataymang huran kamaasan sin ako hakam Islam, suway tadaranon in pagpangayo ta kampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in kitay ni manusia sadya magkasa. In kitay ni manusia sadya magpakarugto si mga bukon kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay Nabi sallallahu alaihi wasallam imyan na hadith niya, kullu bani Adam khata' wa khairul khatta'ina at-tawwabun. In sabarang anak sin apo Adam, siya mo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaon na bariman niya, iban sin bukon bariman niya. Nakatumtum patuhan, iban sin wala nakatumtum patuhan, siya mo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa suko sin anak sin apo Adam, in silay ni khatta'un, magpakahinang kasaan, magpakahinang dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pabiulian sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. In sarayaw-rayaw isabdain kanila yaon, amoy mga tumpukan bang makahinang dusa adlaw iniri na tumagad konsumon pa. Sa saroon doon magtuy nila pangayuan kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena imano siya magpakahinang dusa patuhan, anwa. Hati niya matod ginisan niya. Aun tao, makahinang dusa, imbes na pangayuan niya kampunan in dusa, yon ganapan niya pa. Aun tao wihat to. Aun isab tao, lando tuod in buka niya makahinang dusa. Sa wayron dapat, mano siya sadya magpakahinang dusa, hawak tuman na hinang niya inhinang amin bukon kabayaan sin Allah, in adlaw di niya napakonsumon, damikyanin doon di niya napaadlawon, bang niya mahinang hawak tuyaon, saron doon, pangayo siya magtuy kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin pagyan niya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Biya sinamuhin sipat sin Allah subhanahu wa ta'ala lam sin Quran niya mahamulya. Aun mga tumpukan ding mga manusia lando in buga nila bang di nila kapangayuan kaampunan pa Allah in pardusahan nila. Lando in buga nila, in dahit nila, iwan sing kahanggaw nila, bang sila magpakahinang dusa, amin di nila sarundon kapangayuan kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hisu sila ini, parman si mahasut si mahatinggi Allah. Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Parman si mahasut si mahatinggi Allah, iban law masin mga sila, isu sila ini tumpukan ding ha mga manusia, tumpukan ding ha mga bariman, ingkaunan nilong sintuhan idha fa'alu fahishatan. Bang sila magpakahinang dusa, bang sila magpakahinang kasaan, bang sila magpakahinang sinhinang bukon kabayaan sintuhan, zakarullah, in muna sumud palom sin pangatayan nila buka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabsipat ini sin bariman, idha dhukirallahu wajilat
qulubuhum. Bang nila katumtumanin Allah subhanahu wa ta'ala, najugjug magtuing pangatayan nila. Nahaayat ini beta sin Allah ta'ala, mga tao ini bang magpakahinang dusa, dhakarullaha, katumtuman nila magtuin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang nila katumtumanin Allah subhanahu wa ta'ala, katumtuman nila na adhab, insiksa kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yat tulong sin Tuhan, pastaghfaru li dhunubihim. Saruon doon ni mga tao ini, magtuy-tuy nila, nagpiyangayuan, kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala pardusahan nila. At niya saruon doon in sila ini nag-istighfar. Iban sin pag-iyan nila, astagfirullah, 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 astagfirullah. Ang panangasuin Allah ta'ala, wa may yagfiru dhunuba illallah. Hisiw pabaha, makaraos mangampuni sin pardusahan, apuas din nga Allah ta'ala. Mayroon na. Sababin Allah ta'ala ghaffar, ghafurun rahim, in Allah ta'ala sangat mangangampun hakatan pardusahan magkahinang sin anak sin apu Adam. Ang paimyan in Allah ta'ala, walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Imahuli wala nila na hinang nagbalik, in hinang na hinang nila kapungsihan sin Tuhan karena inyato kay ingatan nila liangan na kanila sin Tuhan. Unin syahid ha ayat ini. In syahid ha ayat ini, ang mga tao bang magpakahinang dusa, magpakahinang kasaan karena sila manusia sadya, dito sila malawa ha mag-istighfar, ha mangayo kampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na in rahasya sin istighfar, amuin ito ani mamapasi, sin tiap-tiap dusa, mahinang ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya ba sa pantun computer? In computer, bang di mo butangan sin antivirus halom niya, aun waktu sumud indarinis virus palom sin computer yaon, sambil mabot maghang, magkangi, sambil malarak in computer, di mo na mausal. Na inhar simbaran si manusia, bang dusa na sadya in magkahinang niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon na mamapasi sinamuin, dusan niya yaon nagkahinang niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, namunato in tumukas na yung pangatayan niya, tinakahaon na yung pangatayan niya. Sabi pangatayan tayo niya magkakaha. Uning gaha pag yan nung haon, amuna indusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang wayron dusa rusa, malano yung pangatayan si manusia, Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang malano yung pangatayan sin kita, karena sin wayron dusa rusa niya, mahayang yung pag-ibadat ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lumuhay in pagsambahayang ta, lumuhay in pagsunnat ta, lumuhay in pagbasa ta Quran, lumuhay hinanguntayin uno ibadat amindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, karena makaaning pangatayan ta wayron dusa rusa halom niya, karena sinlianuan na siya sinamuin pagyanon long na al-istighfar. Subhanallah. Tinaring ang mga rahasya sin istighfar, mahinang siya ini sa pantun tuwig manghukasi sinamin pardusahan, magkahinang tapa Allah subhanahu wa ta'ala. Nahangkan mga katay manghuran, kamaasan sin ako haaga ma Islam, ando daranon na to in pag-istighfar. Sabab in istighfar, amuray in ibadat, di na ko maghajat, suway pa ko mag-ail. Di na ko maghajat, suway pa ko humarap pa kiblat. Di na ko maghajat, amin suway paon biya mga rasa-rasahon mo pa ko makapag-istighfar. Way, itanin luhay sin ibadat ini. Pag-uus, in karayawan niya pa ini, indus sa mahinang pa Allah subhanahu wa ta'ala, papasun niya to. Naway na rumayaw, yaon ko nang hali-hali sa insimud mo yaon nangangayo kampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tawakan astaghfirullahilladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Biasing kiyabay tasin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawakan sayyidul istighfar, biasing kiyabay tasin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawakan mamarahinain umyan kau astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanallah. Angkan unin hikmat long simbahasa. Unin hikmat mapuas naman kita sumalam. Dayeng hamag sambahyang, bukon ka rin ha mga sunnat,
in mamassa kita, Allahumma antas salam. Wastaman itu sumalam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Bukun kay mag-istighfar kita makatu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Iban simpagyanta, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta, dzal jalali wal ikram. Aruang riwayat, tabarakta, ya dzal jalali wal ikram. Ini tanda makatay manghuran kamaasan sin aku hagam Islam, in istighfar inyaun, papasunya in paldusahan magkahinang tapa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkanin tao, bang siya mawus na sumambahayang, indusan niya tumalawa. Indusan niya tumalawa. Karena nahinang niya sa lagu-lagu makapapas sinamin pagyanon, dusa, amunin istighfar. Isang bahayang makapapas di sabsin dusa. Nagyanapan mo pa sin pag-istighfar mo, puwas ko si malam dengan alam si sambahayang untan tutuod. Mapapastuan in pardusahan mahinang mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kan istighfar. Daranon tayong pag-istighfar ta. Ay Nabi sallallahu alaihi wasallam imyan na hadith niya. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Magparuntungan na lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inhambok ta. Hisuin tao yan. Amuin tao dumatong padlaw akhirah. Pag-ukab sinamin buk atawakan kitab yaun haliman niya yaun ay kau in nakasulat halom sin kitab niya yaon nahipo sin pag-istighfar niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sari din istighfar tayo nilulukis sinising kamalaikatan sin Allah. Di ta sadya pagkasayuhan, di ta sadya pagkananaman. Sa kahaba labtik sin dila tamangayo kampunan pa Allah. Ilukis siya to sin kamalaikatan sin Allah. Adlaw akhirah pag-ukab mo sin kitab mo yan, hipo sin pag-istighfar mo Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Magparuntungan na inhambok tarumatong padlo akhira pagkita niya sinaming kitab-kitab niya yaon, hipo sin pag-istighfar niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang kita mahang na mag-istighfar, bang upama kung magkatuwig, tiyo da tuwig in nakawata. Sabab mahang kita mag-istighfar. Sabang kita daran-daran nag-istighfar, adlaw akhira, ingkata na mo in adlaw, bulan, tahun, dun haon na kapag istighfar kita, adlaw akhira, hipagbakta to hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabing kabtangan tayo ni, aun malaikat magsusulat kaniya. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Wayroon day ha mga kabtangan. Kiabtang sinhambok taowat malingkan aun raqib. At ini aun jakaroon ka. In jakayon, amunin malaikat. Siyusulat si malaikat in tiap-tiap kabtangan magwa ring hasimod ta. In istighfar ta. In zikir ta. In pagbasa ta sin Quran, in himumungan tamarayaw, in katanyan liulukising kamalaikatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang kau daran-daran nag-istighfar, nangayo ko kampunan fa Allah, papasun niya pa in pardusahan mo, adlaw akhira, dihilan kau kitab, pagkita mo sin kitab yaon, ipo sin pag-istighfar mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk din ha mga rahasya sin istighfar, amunain, ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala in pardusahan sin kita niyo mga kataymanghuran kamaasan sin ako ha agama Islam. Na inhi kamarwa dahil ha mga rahasya sin al-istighfar miftah ar-rizq in pagpangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala amunaning kunsi supaya mahasil min rizki dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kunsi sa laggo-laggo
hikadauhat mo sin rizki dahil Allah subhanahu wa ta'ala amunin istighfar. Yang kita ini berhajat ke Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkatan kakukunahan ta, kalalakihan ta, ingyan dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk dahil mga hipanungkit ta. Sin uno-uno kabayaan ta, mawa taraw hatun hakabuhi ta, istighfar. Ay Nabi sallallahu alaihi wasallam imyan hadith niya, man lazima istighfaran, ja'ala Allahu lahu min kulli dayyiqin makhraja, wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, isyu tao. Nahinang niya na habit hakabuhi ng pag-istighfar. At niya daran-daran na siya mag-istighfar. Di na siya makatanam bang di yung paka-istighfar. Di na makatanamin si mood niya bang wala nakapag-istighfar, wala nakapangayokampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nalaw sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, isyu indi maran na sin pag-istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dayyiqin makhraja. Hinangan sin Allah subhanahu wa ta'ala in kasigpitan, in kahunit yaon doon kanya yaon at niya lalabayan. In katan himunit simigpit hakabuhi niya in Allahu ta'ala huminang labayan kanya supaya malawa malanyap iban mig in kasusahan doon kanya. Kana kuno-kuno kita magkasusahan, magproblema, uno-uno biya mga calamities dumatong hakabuhi ta, istighfar kita fa Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah Nabi sallallahu alaihi wasallam imian in tao dimaran na sin pagyanunlong na istighfar in Allah ta'ala hinangan siya lalabayan dahil hakahunit mon pakahayang dahil hakasigpitan mon pakasanyangan. Allahu Akbar. Nain marayaw parihay nilong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Rizkian siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sin rizki wala niya nahimangkan, wala niya minsan napaatay, bigla di matungmon kanya. Subhanallah. Kasi nagjatuh hambok tao zaman sin Imam Ahmad ibn Hanbal. In tao ini dahil mga piyangayo niya patuhan, imbang man kakitaan ni Imam Ahmad ibn Hanbal. Sarta in tao ini, habit niya na hakabuhi niya, indaran siya mag-istighfar, daran siya magpangayo kampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mahibay ni, wala da naglugay, inamo in tao nakatawang kanya, in tao, amo in long ta, nagpahanti kanya ron habay niya, amo na ni Imam Ahmad ibn Hanbal. Wala niya na imangkan, wala niya na paataysin, inya angan-angan niya, rihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya. Allahu Akbar. Napila sa di sabtao, amuin, di maran sin pag-istighfar, di maran sin namin pagpangayo kampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, piaratungan sila sin Allah ta'ala sin rizki, wala nila nahimangkan, damikin, wala nila misan angan-angan. Hatin niya in pag-istighfar, inyan lawang sinuno, sin rizki, lawang sin kasanyangan, lawang sin kahayang dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanin Nabi Nuh alayhi salatu wassalam. Hawak to siya na nawag-tawag hakauman niya. Dahil mga kaya sampay si Nabi Nuh alayhi salatu wassalam pataw kauman niya tungod sin istighfar. Iyan ni mga tao kauman niya. Inagi si Nabi Nuh alayhi salatu wassalam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin ila akhiril ayah. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala hikayatan an Nabi Nuh alayhi salam, inagi si Nabi Nuh faqultu astaghfiru rabbakum. Iyan kulong na yung mga tao kauman ko. Waya kamu mga tao kauman ko, istaghfiru rabbakum, pangayo kamu kaampunan patuhan ni Allah. Innahu kana ghaffara,
Karena benar-benar tulin Allah subhanahu wa ta'ala sangat mangangampuni singkatan pardusahan magkahinang singkamu. Ang pasilabiyaitan si Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Yursilis samaa alaikum midrara. Magpanaog in Allah subhanahu wa ta'ala maun kani ulan. In pangaso may taulan panagna nasabot dihay ni. Uno in pa idasin ulan. In ulan mga kataymang huran kama asan sin akwa ka Islam malaggoy ka pa iddahan niya. Muna-muna in ulan inyan dayng hatasin langit. In tiap-tiap ni maog dayng hatasin langit inyan suci. Inyan malano. Manjari mo hikapaglano damikyan manjari mo siya usalun haununo para kala. Damikyan in ulan, amunanin na hinang sabab timuin katumbo-tumbuhan. In ulan, amunanin na hinang sabab nagkugkuyag in mga nagtatanom hakagimba-gimbahan. Damikyan in ulan, amunayanin na hinang sabab mainom sing katay manghuran na to amin wayroon kay lumainom nila. Biya na si mga hakapupuan. In taw hapu bang di na magulan masusah. Karena kay wayroon inumon nila. Sa hikmat sa laggo-laggo in Allahu Ta'ala magpanaog ulan apabila in mga tao halom singkauman yaon nag-iistighfar nangangayo kaampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pasipat sin Tuhan na Rabbul Alamin inhantang sin pagnaog sin ulan. Imyanin Tuhan dihay nilong na midrara. Unima na sin midrara in midrara amu in pagnaog sin ulan bukon bigla. Sabab aun ulan way nahundungan daran na dyan nagtutuabi sin hula Japan. Miabot na mga kuwala piyang lupahan hanggatus kauhaan nga ibo. Mga tao, miyatay sabab sin in ulan, wala na himundong, miabot nagbaha mataw din, nalarakin bayring kanila. Narita kayo nga, tanarakalay niya to sundalo rin ang mga sundalo piarasin Allah, karena aun din kanila yaon, wala na nakatumtum pa Allah, aun din kanila yaon, nalikap na pa Allah, aun din kanila yaon. Nabutan yung pangatayan nila Allah subhanahu wa ta'ala. Sa intuhan Rabbul Alamin magpanaog ulan ha mga tao daran-daran nag-istighfar. Daran-daran na ngayon kaampunan yursilis samaa alaikum midrara hati na intuhan magpanaog ulan sarang-sarang. Aun sa una kana naman mutuod inhayang sinamin ulan bang lumawgmon kayo mo. Bukon siya malandos matigda karena inyon sarang-sarang rizki dayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kamaruan niya, wayumdidkum bi amwal. In mahuli dihilan kamu sin Allah pangarta. Dihilan kamu sin Allah ta'ala pangarta. Unin pangarta dihay ni. In pangarta dihay ni, amo na yung kabiyaksahan na to. Amo na lang tayong lialawag na to. Dayang naman harum, iban sin paadlaw. Katan manusia barhajat haparakala ini na sa laggo-laggo hikasungkit ta simpagyanun amwal simpagyanun arta amo na yung pag-istighfar ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa gawa misan pa sabihat to na huminang kita sabab. Arakala isab matay mata away nadya kita mag-istighfar away nadya kita wihayan mga yukampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala hari na kita lang ta gumawa at tawakan huminang sabab, huminang lawayan biya din te kasungkit sinamuin pagyan amwal dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Say maksud dihay ni, in tao nag-iistighfar, bukun mahunit kanya sumungkit sin arta dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun mahunit kanya sumingkit sinamuin lang tapangarta dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Paluhayon sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya, basin nasabot sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Nah ini kamaruan niya wabanin. Iban damikian dihilan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala mga kaanakan. Anakan. Hati niya yung kaanakan ini dahil mga katatarihan kasusuwan si manusia. Na intao bang sa upama sambil pabihaon wala naman siya nakaanak. Wala pa siya makirijiki ang anak. Sulayan ng patauron ng istighfar for Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot ni Sheikh Al-Maghamisi rahimahullahu ta'ala. Aun hambuok
aun hambuok, aun dua maglaki wini. In dua maglaki wini ini tiyahunan, wala sila minsan nakaanak. Tiyahunan wala sila minsan nakaanak. Dihay ni hinduan sila sin sarayaw-rayaw aamalan kapag ikadauhat sinamin niya angan-angan nila yaon. Laong niya patauran niyo in pag-istighfar niyo. Narihay ni hinang sindo maglaki wini. In asawa yaon na nag-istighfar. Simo na nagdarakdak, nagaadjal, nagmumumos, insimo astagfirullah, 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 astagfirullah. Damik yan imbana, misan pa kailuyak mga yaon nangungusaha, yaon hapanawan, yaon naon hinang, masira, astagfirullah, 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 astagfirullah. Pinagi Sheikh Al-Maghamisi rahimahullahu ta'ala, wala da naglugay, indo maglaki bini, bijikian sila sinallahu ta'ala anak. Bihat po inamin kalabyahan iwan sing karayaw sinamin pagyanon lang ta al-istighfar. Nahangkan mga katay manghuran kamaasan sin ako haagam Islam, mga kiulungan kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala, daranun na to in pag-istighfar, karna ng istighfar, wiya na si sambat, mataod in karayawan niya ini. Dahil mga nasabot tahamarum ini, hati niya dua. Ikaisa niya, in istighfar, manghukasi sin pardusahan ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. In hikamarwa, in istighfar, mangukawi, singkatan niya angan-angan ta. Di hadun niya, karna in istighfar, inyan, dahil mga salaggo-laggo, banda, baita kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang tadaran-daranon, biyabat-bat siyo dahin dumiban sin adlaw in mahunit, lumuhay kato tan yung mga katay manghuran kamaasan sin akwa kamisan, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon pag-istighfar, in ini, wayroon dabi mga tartanto waktu niya. Wayroon tartanto waktu si pag-istighfar. Damikian wayroon da tartanto tampat si pag-istighfar. Uno-uno waktu manjari ko mag-istighfar fa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian hauno ko tampat. Bang mani sawin tampat ti umbiak mga laong tamalitsin da. Unda tod malummi, aw na yung pag-istighfar mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab na yung istighfar, wayroon dahing ha mga bunga nini wat malingkan. Ingkatan, marayaw sadya, mga katay manghuran kamaasan sin ako haagam Islam. Ringa sabab yato, murah-murahan, bang mayan, ang kita niyo, dihilan pa sin Allah subhanahu wa ta'ala kusog, iwan kaya, amuin, mapakay na to pa, doon na mag-ibadat, iwan magtaat kaniya, lawi awla bang mayaning kita niyo, lamurun sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha mga tao, amuin, daran-daran, nag-istighfar, daran-daran nangangayo kaampunan, Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab itu, patub-tubun ko na sa jarin dito, salam doa kanyo katan, sibu da inyari ha laong taha live bihayaon, iban sinyari ha radio station, ini magsyukur kanyo katan, dungman kamutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin sarayaw-rayaw tutong basan, imahuli mamaid, intay manghud nyo ini, halapa sing pagkasilasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.